If you look at the way in which Zimbabweans are targeted, it is the same way in which black South Africans were targeted during the years of apartheid. Aya maipfi akuambiwa musi na Khumbelo yori vhabvannda vasina mabambiri vapandelwe pano kha la Afrika Tshipembe. Khumbelo idzi dziko danga ngamurahu musi Afrika Tshipembe lo misira murahu tsheo ya u ṋetshedza manwalo vhadzulapo vha Zimbabwe ane manwalo ayo ane tsireledzo ya mulayo vhadzulapo avho vha Zimbabwe vha swikaho zwigidi zwa ḓana fu sumbe malo vhane vha dzula u shuma khathihi na u dzhena tshikolo fhano kha la Afrika Tshipembe. Naho tshifhinga tsha u ita khumbelo dza ya manwalo tsho engedzwa u swika ṅwaha u ḓaho nga Fulwi, vha muhasho wa zwa muno vho ima kha ḽa uri vha tshe vho ṱanganedza khumbelo dza zwigidi zwa ṱahe fhedzi. Minista vho ta tshigwada tshine tsha khou vhea iṱo kha mushumo uyo woṱhe. They explained to me that for the visas, they received 4,000 applications, and for the waivers, they received about 6,000. Looking at what is still coming and the amount of work according to their plan, they advised me that it will be better to give an extension of 6 months up to the 30th of June 2023, because there is no way with what is awaiting them, with the plan they are having, that they will finish by December. Uva fasi ya khumbelo idzi ubva kha vhadzulapo vha Zimbabwe zwi tou vha tsumbo ya uri vhathu ava vha khou timatima u ḓiṅwalisa u vha havho kha ḽino shango nga u ita khumbelo dza visa na zwiṅwevho. They don't want to waste their money applying for a visa or permit that they are not going to qualify for. They are also looking at it as a situation where the courts could give them an opportunity to become permanent residents or have the minister's decision reviewed, set aside and sent back to him. Vhadzangano la Zimbabwe Exemption Permit Holders Association ndi vhaṅwe vha zwigwada zwine zwa khou itela Minista Vho Motsoaledi khaedu khothe. Zwiṅwe zwiimiswa zwine na zwone zwa khou vha pikisa kha fhungo iḽi zwi katela vha Helen Suzman Foundation, Zimbabwe Immigration Federation na vha maṅwe madzangano. Vho Thomsithole vha bvaho kha ḽa Zimbabwe vhane vha vha na ḽiṅwalo iḽi vha ri vha khou tou rabela zwi tshimbile zwavhuḓi uri vha sa ḓiwane vha tshi khou pandelwa hu si kale. It was not a walk in the park to get the permit. You had to qualify, you had to not have a criminal record, which means they were looking for good people. Vha muhasho wa zwa muno a vho ngo kona u bvisa nomboro dza tshimo tsha vhaiti vha khumbelo dza zwigidi zwa ṱahe nga tshifhinga.